Marli rap Marli itu. Lalang li. Bangman coba po. Call po. Ako pajetin kok po. Bang video paklang po. Pacep mang udiat ini. Abang. 1, 2, 3, come on. Hey guys, this is William Teron and welcome back to my YouTube channel William Vlogs. So punya vlogs lagi yang litum pan nampak lagi mukrang BK ada pan prank call lebih po. Ang litum sini tay po ruru rara long ta alang li cek lang no. Lapen alang li YouTube channel ada mukrang BK po. Thelong boleh screen long thelong lagi. So alang li pan prank call lebih po. So nalabo ante. Do you want to know? Nang resip sini lang dana anta li mukrang BKS resip ni mukrang BKS pula kolang lang deh cingki pin lah anta sundang ni nang sini ke The person you are calling is not answering. Then I try sendiri. Unknown person pun receive sesi. Receive ho. Hello. Mukrang BK tu malah. Oh kadang. Oh, ni nangli big fan ti. Tak putar angge. Ni buku liar bang jo. Angge. Nangli pang cetong pu. Mat 2 minutes bang cetong oni mangli. Ni non meeting long sudah dah United Karbi Club long sudah. Oh, kosala bote ni bang nak hobol ha. West Bend ni aku. Club long sudah ni ke. Kironi band ni ho. Nangli pang cetong pu ni. Nang kan yang lain advance band. Nang kan ni dah lo amat. Ni di busi tu ke? Di busi band produksi bang. Non dah bukulah sudah meeting long sudah ni non. Oh, kosala antel ha cetong ada pu bono ne. Hello. Mo langsung apa recorder na di? Halo. Oh. La recorder ra bene dana mo hala prank voice call hai prank voice call hai la so apne salam dere Piha? la so voice recorder upload de chi dei Kosala upload pula. chi de lo ne ta mo try no la ber pata ber pu ra klem dana Oh. dei Ante ni long na hedi nangrap uni mana? tapi lo Mana ni long non tangka tapi dia jo hem daim ha. Enam lo ko halan nang dung nang kosong ne lo tu no La puthe khide ni first time lang mare bang confused ho jo. First time lo bote nang lu nasi pati chen noi bang tu tun pak bukan nang dorai bang ubong ke kidun ceng long ko to lu ka Kali ahok di seriously yo. Ang ser juga adu ngarai mui ke alam sudah bang pak ko nang du Kali di seriously yo ni long abe dia jo mat koson lo nangrap penting ma pu. Hello tiko adu ngarai long tangka dulu ang ser ni dampo de lu pune mana mau dicerap dik medika kuliah lo mau dicerap rapik dik Bang jo na chin dia jo. Cini jadi kak cepat cini nang po ni ke rason lamu ka sopo lo puna rason akur puna top tarbi teman ke don rap saja lo ka Lagi lah sita bang lapu hang lo abe dia jo. Cawi dei Kali ahok si pu. Video cho hong ding po nang we Oi. dei Oi. Sini dia mah. Tahu tidak lagi. Ta.
Masih sini lah nih lah ya bang prank pandai selama. Hai lah prank lah call hai ya record po upload di asih cinta lah. Oh, sana asih apa prank nih belum penting. Asih apa prank nih lah tuh kayak call hai. Cocok nih, tapi video deh kau. Nanti nih subscriber pen viewer pen pilih buta tau. Kau dah subscriber tapi itu gimana nggak ka? Ada lah, abis kom lang ya sita. Nang pupita ulang lo. Tahun Marli itu. Wah, lang li. Bang man coba po. Call po, aku pacetin kok po. Bang video paklang po, pacet mang udiat ini. Abang ku lah channel ta subscribe nang son ta do nai itu malo. Pasti. Subscriber ke ili tum si subscribe nang kok poan si patji lang si cetang ji. Alang li channel cetang lo pelotang te ili tum atuk kawe cetame. Aku pen ke kenang sora por hut. Ini kau udah so ini ke parong, kang ne kapam, kang ne dok pram pan ke mipik walam itu kada wira sini lo. Tajalang di channel kami, anto saya pakai tangi pan itu, gerap ceto tu nak lalu. Deh, kalom, agak. Oh, tata. Deh ha. Dari oke. Prank gana wrong. One, two, three, come on. Nang sini dia lah bang yo. Asih apa prank nih bulo nih. Ni hala jinu tuhan biman tadi, jinu pada hala ramuk raham biman tadi. Masih bang apa prank nih bulo nih. Nang sini dia lah bang. So guys, punya video bang kepan melo. Prank call cak sih dia lah yo. Nang sini dia lah kosan lah. Kosan tong sini yang sini dia lah. Kosan tong sini dia nih sih. Ni siapa prank nih bulo nih. Cak sih dia lah. So punya video bang kepan melo jong siang litum. So video lang pening hang bersubscribe ita. Lapen next video talason lang tubo mi prank call pusita mi lapen vlog pusita mi bang tubo mi. Lasan litum subscribe ita kang hon pen. Lapen anso si karbiang long kapse tangang. Lapen karbi vlogger pusita mi youtuber pusita mi subscribe mi ta kang hon pen. Lasi so next video bang lang ita mo bang po. Lapen previous vlog bang lang lang pati ai baton bang ya ta kalita room description long do po. Cek kami no lapen nang litum jong sinala so video lang pen ning hang pati subscribe ita like pita pen share ita kardom. So goodbye.